Većina nas se ponosi svojom religioznošću, poznajemo li mi neke osnovne činjenice u Bibliji ili samo mislimo da poznajemo, pa smo postavili jedno jednostavno pitanje: koliko je Noa poveo ovčica sa sobom u arku? Kaj misliš? Dvije ovce, mušku i žensku, dakle ovnak i ovcu, jer je od svake životinjske vrste vodio po 2 komada. Jedan par. Da, dvije je nešto što bi većina ljudi odgovorila, no točan odgovor je, ne bi vjerovali, 14. Iako prepričavamo priču o Noji koji je poveo po jedan par od svake vrste, to je krivo. Noa je u arku uzeo po 7 pari čistih i po jedan par nečistih životinja. Sve lijepo piše knjiga Postanka, poglavlje 7, ako mi ne vjeruješ. Čiste životinje su inače ovce, goveda i tako dalje, a nečiste su svi mesožderi, svinje i drugi. Uobičajena je zabuna jer je i navedeno da su ulazili u arku po dvoje, mužak i ženka, što je samo redoslijed ulaska, ne i ukupan broj od svake vrste, a? I ja sam se začudio kad sam ovo saznao, tako da ne moramo se loše osjećati ako smo rekli po dvije. Opet smo nešto saznali, ostani s nama za još super informacije ili ti zaprati za još recepata.